Ngabano ntubakudiro kiona kanyaka kuatanira naone Weru ari nende kinde tuchietu nkarigira nwithirite wina kaita kakeya atwithirite tukubanganairia mantu nkabo ikinyaryo siasa na kinyoga rukubura bwithirite bugetumira kwa boiginende maguri yarakethira kiura mutu na yangia maingende mbere twithirite tukuma kinde tuchietu yaiya mwaera twekirite urito kinde tuyoro Weru ari. Rais Weru Kenyatta gutumiria maguria meru ya mutu yonkima akiuga ati thine therekire tawanende kinyakaitene kasiasa. Senator medicalente uri kwiringira ndeweru terro sodimenti na ngabana kireito murungi kuria kariba bwana kumwa kibindi kebyele. Wameru barabaruta biashara ntereche Malindi kaunti ya Kilifi gutariria mawena madina ya biashara hii. Nerware kerugendo rwa siasa nyuma ya miaka 10 yogaiva mainya tutegera ngabana wa kaunti ya Trans Nzoia na MCA wa Buduguchi Central. Monanira to madhidi ya Weru ari ni Maureen Komen and get of PHINEAS. IMAANA tukiwatanira mwankamudia no tekediro kyolawa Weru ari ntukwere kalono Nteto chero da Ithatu ikambiriria daichichungwa Gabana kiraito murungina njore kinende balungete wande ni adwana gisyo bunge Ketiania West kwiringira ndebe kuduro kwa kibindi kyake kebyele gitine kyongabana kiraito ro kudiatene na munino Ithatu na uri tinende akaribadwana ko mwakanya kangi kwidira baritayirango ya kyuga eneo kampeni yekia mudiana arankurukie diretenende agitara kya mubango yokome aketano akyuga ate ikaguna akiribantere yuchetiania mwandike Nteto Kimathi na tumenyedia Nteto hii. Ngavana kiraito murungi munini owete Ithatu na njuri oiba iketie ndiunga cia kuambia miru ngone bunge Ketiania West wadine athwana araba mukiria Weru muno ikindi kia ntuba kiambiria Rwanda rwa Kibiru Itali moro mwanika na muthiene kama noro kiri kurura kithima keru cia karino ya iji twere siasa na miaka mingi muno miaka 30 na ndaringiro kura ntikaringiro kaire ini cia kwa cia muthia kwou ndera bompani na heshima na ni botiga na heshima. Ngavana kiraito akiariria karibao ba Rwanda rwathwana na bayetawirane burubo kinyanithi okaria nikenda kunyia burumpi thukaniro cia maitha untuku antu betu baraura wakuntuku barathira bwana gavana GSC wera ire arara matabethi itokoria na giteo kinene ilikethwa kabisa bara baika ndebene bekirwa inya kenda guntuku kwetu turarana thiri askari bara twali nabo bara batunye bunduki inyawo turabachokerie nao kambi yao tumetengeneza wamerudi kwa kamera cia yanya tutetomana ngugi na askari betu wawe na bunduki ni wakana yeye kamera na shumete are we together alafu kiama kia union arithi bonde turabali bawatanire bagite union ibrahim turai milioni 20 ya support union yu ya Levi mkulugi kiribuko ni othimi bo ithaka Rwanda ru ngavana yes kurea thimite miunda naja kinya miunda ya ntu kana teu sasa njes tumewandoa kwa mashamba ya watu itarabachokire na mwankanyo isiuru turugire bathame guku barathimaga bachokerutero wa isiuru na bakare mwankene kuma guku mwankana era gwetawa egombe ere uyonde twathima iriera njesi bakara nao nikenda gutwika gutengombe kari wa Meru eta isiuru nontu yete yakurukagira kambine ya njeshi kana yuma isiuru ya rutero iku kinya kamera ituma nontu ite yera kile kia njeshi. Kwa hiyo sasa sisi tumepanga mnalindwa vizuri alafu miundewe na wewe tradhimi turugire yonde kadhimo kiri siasa ngavana na munini we batitiite wikya mibwe mwanki siasa kiri asindani bobo baile areo mithika linturi onde ndivite ngavana wanto bonde omutiania omwimenti omwigembe umakarate uma
lakini ndo kumatiania ko nende barabara ndo bokinana na gavana Kawira Mwangaza ndipite no kumako Kawira no kumako medaka no kumako ndipite no kumako ina matabu yenu babu andobe to batiania jare thirikari na ciao medeka roshi itotera no gitari nene agore taka 16 na guteno morinja oria thuro mbunge etaka gura mukongi ko medeka te maendeleo kwenda kuleta Meru maendeleo kila medeka kwenda ni muka akwenda onda ugire kwenda buntetheria ara kwa wegembe tugura no tena mera ntetheria ni tuchwe mera mingi na kurubanju no buntetheria tuchwe mburi tugure medeka muka Faith Kawira Mwangaza urakinya wokinaniro itiki kia gavana wa Meru ndira kuruka yari mbere bangi ni Kawira tonto Kawira imurongo kinyani ngekira ngucha bishop ure antweka bishop wetweka bishop no Kawira ina kirundu mutheru nkorone yaku na Kawira atena kyo Kawira ne bishop ora ingana gwatweka gute mwana no mwe abatithia Meru ne bishop ora ingana gwatweka gute no murano jumwe abatithia Meru ne bishop ora ingana gwatweka gute muntu athika akwete Meru na njuri ria gavana kuthia tene ni untuku bai muringira ndebe na baria bai nkinda none kinyabo bakiuria mwingi ubawatambaru kithura none kiyite lentore nimbi toweta atia oni deromba etika kwa seneta wa Meru towata ene Meru yonde nondo Meru ne Mariana na tutura twendene oreko twejamende kema na karethi woni kiraito murunge na felese denkirote ibana baina timu embas ibana basa pati mwebas nkiripotera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi Nangina kuna ati mureri gete kiongabana kaunti ya Meru na tikiti ya kiama kia UDA mithika lentore na mineti ngabana kirito murugini ontoba mieri keoro ati seneta lentore na batire kuthirwa mbecha kenda urana kiaria saudimenti ruare mithika ureba kuthia tene na atungiria bangi bakenya kwanza aroka dhuri murungi na uwete ati wene ndi aina nje kina ati kwithira agitana kia na miari eu mithika nkuruki na mineti PS o karibande ne Dr. Karanja Kibicho uria kuthira kiuga narejire Meru kuringira ndebe ngabana kiraitwa kiuga ati Meru ne ndi batithira bakilazimita kwa kuringira muntu kinyori kokura indi bairingira bakwenda mutugi kare na Nteto Nikieni nekia Nkobo Stadium arali mubanene bama secondary asiari na bama baritwa bakuthurene betine mubungi wa Southiment urana ndio kuragitigia useneta na kiama kia UDA Kathuri Murungi na mugino agitio kia thone kia ukari seneta mithikari nturi uria kinya we bari murengone Juma Kiruja ragitikio ngabana na tongeria bangi Kathumba akieja na kimanja kia ambassador kia mongana jwa milioni 35 na ikimenyekana ni mbeca cia muthia cia ambassador Kathuri akunenkanira karite giti kio bunge na nandi kimenywa giti gia seneta giti mbeca iji na rua Kathuri na nenkereri nturi maritu ya shariba na barara thomithagia na barara ejaga ambassador kenda kuruka na bau batikeje kwa gabisi bwete ya kama zinani nabo bangirete mutaratara bwete ya kama zinani atebota ende ngotikira faro bwana Muriungi kamata faro twetene office batatigira kwinga bana wa Thaa wekira itumurungi urakinya wokurira kaukangi na kiama kiambaz no toriwa to kwigerwe kiao twagochokia ri ingi tano te tukarira kinya moto jungo no tote kengio kwenda getwe ibo kwibwo aketano we nyomba na mwekoro sasa wate thoki mwiri na kwa mutano kwa mingo miaka 5 kweli wewe na kasoro ndino opportunity bukame methika no rianda karire tiki no ntungwira nkarita wachaneni na mantu yabukua yake ngangi utibuke ngangi thithitie kireke akurire akiri nyake tukomya mathwania bora yakari lakini mukoro atiguthwania mantu yaiku atiguthwania mantu yau
yaya ina maana mwekoro biashara eku kaburo ikira antu wa family bonka banyiri Meru ne nyiri kinyamo upinzani waora ne muruidi kiumbe kayura Mwangaza batamwika ikakwi nande muntu uri wenkare na mukoro we bagakamata Meru bamiumbe bakamiumba ate na inya yo kamata murio yo rakwenda kunenkerwa atomba murio yo eku atomba murio yo rakwenda kamatethua na kwa urio tukua na twachokwa Meru nyuma renge ya miaka 5 irathirite na igoro kiri ndiunga ya Kiraito Nothimenti na regikanirwa akiuria antu bothe mbeca batwarire nturi kugurana migambo ijiri nturi nethirite akimiringire iguru Ndaugira ndenda munteithia tugitenia rambi naregembe tugura noti na mira munteithie tuthithia rambi tugure mira mingi agwa kurunde teremburi tugurire mithika muka kingangi nte kwenda mwekoro ngothithia rambi na ngothithia rambi uronge uwe kwa no ntinyonge na kuremete nathithia rambi aurongete buo ene nyake na toro akiari na uronge ongere ke stock era tora nae nayo no ntinyaka aka muika mwethi atia ikaremete kwethe ikareme iko kanganga ko yakamwalika ina mwanki nare manare kane na bautwe batwe tutukuthura ogwe ngavana gutuika mwekoro gutukuthura ngavana hapana turenda kuthura ogwe ngavana Meru na ugaturetera pirisiro ku kumanage county ya Meru kumani na ndiunga yegoro ya PS ukaria bondene aja kirimongo jwa Kenya niwe Kalanja Kibicho aja kaunti ya Meru arina machibu wa mwana county commissioner atongiria baba bethira bakimeneria ndiunga iji mutarazimisho kupiga kura na DCC mutarazimisho na ACC sisi usituletee kiburi na sisi uwezi kuja kutuambia yule atachaguliwa akiwa gavana na rais. Wewe kwanza mwenyewe pale unatoka Kirinyaga utafiti ukifanywa William Ruto wako 85% and above, na hapo ndio wewe waziri umewekwa hapo, na pia uko na machifu wako, uko na ma-ACC. Wewe umeshindwa kuonyesha ama kuambia watu wa Kirinyaga wamchague project ya Uhuru Kenyatta ambaye ni kitendawili. Wameru hatutakubali ndugu yangu, forget na usahau. Sisi sio ngunia wa kubebwa na kubebewa akili na wewe. Haiwezekani. Ama mnafikiria Kibicho atatulebea sisi akili yetu? Aheshimu Wameru, si ndio? bamwe batongiria baraba ukarikia thone giki kwebuga anga makasi ate supporta ntore anga oni mbugire supporta Kenya kwanza kumeboro monkande wanaweza sio ule kwamba ukarambe abange majani abange tawa abange ria umwe mubunge mwa Southment tizazawa na kathendo nwe mujumbe wau ndebori ende bwathura mubunge wa Jubilee Ruto akiuga ngasi ename etagirira akamwira abana ipande eta koria maguta itega kero jake teatea jaitie ikieto mikuga thure nikadhara nonto Ruto ugaga ngasi ename nkauga yesa iwiga kuruka kuma nkubu gicigo mbunge ya Southment nkiripotera Nteto cia Weru rakwaritwo ni Mutugi Kare na kire kare mwanyare gutigira kyo tugikuoneka bisa bakoti ya mawa batungiretu ni mugambithania Tito Gerosa prosecutor Kate na mwakili bangi betite mwankanture ne ya Kyamuringa thirugaiti kenda bomba kugita igamba ateatika ikundi kimwe kyaruwe na rietwa Kaumbura water catchment na Henry Mutwiri urokwerekana ninde kuita mutea kwina mwera indi mwene munda yone ndio redrite akiara kontobonya na wete nenderie Mutwiri muteyo natigi kundiga bakwenda obachuna munda yo igambari nendiri kedari kidikira wakoti abrato kumenyedwa ni Dennis Mugendi imwe kwa imwe mabisa bakoti ya mawani bakinyite ntule ni arakathiki ya muringa wandi ni athirugaiti igiembe sauthi gusunkuna na kugwata ukoji bwa uma na bagusio bari bongwa wegie igamba riria ntomurume ujo akumunyekana ta Henry Mutwiri kianana athitangitwe ni gikundi gya kumenyera kithima giki kumenyekana ta Kaumbura na kuni untu bagutema muti jojo jwa gintwire ni kwa hii 3083
Tunakubaliana? No. This land is which one according to you? That 81. Tulikuwa tumekuja kesi leo kuhusiana na mti ambao ilikatwa na mshtakiwa kwa hii kesi ambaye tunamuita Humphrey, na sababu ya kuja leo ni kukuja kujua haswa ile mti ambao ilikatwa, koti iweze kuona mti na iweze kujua ilikatwa kwa shamba ipi. Alio mugambithania munene Tito Gesora mutongeri wa Thitango Kit wakiri na bangi boriti biuri na guka na ukoji kathumba bariuga igamba riri kathikirwo koti-inĩ ondiria nabo akiama bakithima giki bakua kuri na bata kamiti ya miunde itonyithirwe kenda kumenya uma twire tumuno kwa koti kwiya onto bakwalelia muti uyu atemerwe na itwetikia koti ikwiya tukawatakia tu tukaria wananchi ni gwithirwo kuma ria ruro muti uyu watemerwe ruirwanire na kwa twirigirite kwata justice rira muti uyu mukuru sana nkurukie utwe wetu ari oju rarira rumite na thirikari ni jite ya twira mantu amuti uyu uratu ajumenyera lakini muntu uyu awetwa mutwiri na ira from far away meant rwanyange na raro jugita as a community turomba go prevent muti uyu na naru idokoti kwejete kuona uma ura muti uyu kari lakini botatisika kidogo kuhusu mbondari ninkuromba wakiri wetu arungike gamba riu batu tukaya project tugeta land iyerite mianka no ndugira kira kwenda kureta thina mianka na rurutene rungi mukuru uju mukuru akumenyekana ta Moria uria niwe mwenderia kiana na muti ariuga karigari ni gusumburwa ni gikundi giki gia kaumbura na munda juri jwawe kuma kaumo munda ni yogwa ngita ndaro ndawatire wira ndaro nyumo yonda ture na ntono mpinga kana kinyo mpinga mbele yake tiga na rwanda yako ne kundi ke ne kundi kwete kundi kakambizia kuma 87 sonda wate mundalu banda nyumo kweko nyumo atene maruki mete yare kwe minge kurukia ndato tankenga maruki ndati ayono ntoni mutu thongo minga katuo Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni arakathikia muringa wandini athirugaiti Igembe South County ya Meru. Natonia Malindi yarende na kaunti ya Kilifi ni moya tauni chambwa ira china ntopanduri yo chionda cha Kenya na Meru na Boki nyabo bareo Ameru baraba ingine nde kuma kaunti cha Meru na dharakani di tauni ni ibedri tabagita kurita biachara na haraka raba yeke na biachara wende bo mira amwana mira biachara banende ba kaunti ichi libedri tabayukuma ira biachara inge mwanya Nteto Morgan Mwiti na kinyete tauni ne kwenda kumenya Ameru bana biachara chio na tutumira ripoti ya mwanya. Ameru ni batamburukirie mathagu na kumaruka nja kwao na gwitantere ingi inyingi ajanthe guruni ya Kenya gutira muru na kagitene gaka twagita rugendo na gwita mwanka muchine jwa Malindi kaunti ya Kilifi guchwana na Ameru bara baturaga nau na kinya kuringa biashara no. Naja inonde ikethana yaneria tirimana na Ameru baba ujo ni Joshua na Joshua areti naja ni wendia bomira mwanyejo biashara Meru na naja Malindi imbio tofauti ya biashara na Meru itwethero twino tumiribo bwingi muno na either nyombere kwa ndara utintu kundara mbekete mbesa kenda mbea kuria renti ende nano mwanka muntu irutanirie wa sebu ne kenda ona mbia cie kuria nyombero kurara no ntoru eruongwa korea kuibona muntu no asebu to mona nara Meru kinya naja Malindi imerabia mirana muguka no bigukuchaniria maguri na kinya thoko na mira etena mbesa ora no ntudhuruba irambe ya pio yori mbesa imbingi IMAANA ya Ithatu watala mbesa ire tunduki kurwa na Meru yontu yoronda aringaro athimunkero akiriuma ngiri Ithatu etunduki wake urangiri Ithatu na thokone we yakyo kibandene
ukendia throba manatha twathatu jau no ngiri ithatu kiaturia kwivo kinya kuu no kwina challenge kiri mantu ya mira loko kemera tika kithuki lakini kake kale zaidi customer bangi bakara mwikura mira kwa tukimuka bakwenda kuria indie tumite mira eitia mira kera niire no ntu nara mira ni anjirio ta Somalia ndere mira teta Somalia mira ni rengia nau na ndo bangi bakomba kwa fondi kura mira lakini dhayo ntu na market zaidi itekwana nao ethira mapema sana tonto arakunda Mumero aretera no mira agwetana wanio baba bange baringa kathioro ujo nawe ni Alex Gikundi kuma Ntere chatigania mubiashara wanduka cha Adwea na Gikundi na gutwathira ni kinontu aringira kathioro na ambiria kuringa biashara ingi itewendia bomira bitoma biashara ethira isa ona Kilifi County nonto ba tourism na tourism ketha irende sana na oke akoilia kingo icha mira pia na mugoka irende sana so na ogo ilia miru aba ingi no ba de bro no bari no oke otegera rutere ne rongi beru tere ne ru gochioni kauki sana nonto ba gwethira tayari ibaba ingi ba kureta mira na area bate nambia nonto ba tourism ro irende na biashara bro irende so irondo ne anto gwethira ndiro rutere ne rumwa na bangi twinde tukumerinye ne rimwe ikawa nani banjiri biashara ingi ambayo itofauti nabo so nda mbaiko marketing we ya kwa bra kiri amiru bra bangi bagite na bra bangi bakondelea ngocha waka like contractors na bra bangi bakondelea kurama plots so inkona tukarita nirango na babo ya nontu bakwithia bam promote nontu de mwenzao pia Irene Kagweria nawe kuma Ntere chekianjae ni mubiashara wa bia kuria kana mama mboga ugaruruku bwa maguri nio thina iria nene buru wa biashara baba kurukaira nkuruki into bira bendagia biumaga o kuma Taveta untu bura butumite kugia na goro yo kamati biashara itha inde na miaka ithatu kuma ndi kwambiriria na biashara ina changamoto nontu omba kwethira broka ithira wekura tomato kiumia ke to thoko kuicha maitaile kwa kiumia Thursday na Sunday nontu kuya thoko cha Taveta ku into bito biru Taveta omba kwethira Sunday tomato ikura ngiri ithatu goki ya Thursday tomato ikethira witerenge ngiri ithatu na maana 5 ngiri na maana 3 owe ande china changamoto nontu ethenya hivi ni kwachie biuma na Nairobi wiki ya bikethira pia rwa rebo orangiri nya maana 5 ukiweke ya renge banda ntuko yele ke wite na maana 3 euro na maana ile euro kuto na changamoto into bibia kwethira biritia bikena ma waendia customer duare beye ke ya runeno amura kento ke wite wa muitetheria renge ugwethira customer iba kwethira bakinungunika into bikaria interera ya bite kuthira kwa to kinyoti faindo kuona Mumero aijekene mono ni untu bwa ngwataniro irekaga na Amiru ba Malindi ibangire bachiuthurania na gwika gikundi kiao na Josephat Mutethia ni umwe watongeria bagikundi kiki kia Amiru ba Malindi Amiru katugwatanira kuno pio ni onto bagutwika twina umoja bura itombaginya kuruta biashara cietu kuno onto mji wa Malindi mji wa biashara turetete kuno no mwanka twiki tukimo tukita biashara ira bonto twenda encourage kinya bara no ba Amiru na be bambiri kuruta biashara wenda wa Malindi ikenda twiki tukimo no umoja hapa twithero twina buo tukethwa twina umoja bumwe kenda mwethirwo mba kwithwa ina thina fulani twinthe kumba twika twa mutetheria twatethani twinthe twatwika uti muntu umba kumya muno twikuno nari umo kuma Miru etu Mumero augaga ampumare ngatire muru rira etete gwichira mugate jaweza ontuko na ngerekano ni aja muchina jo Malindi ara Amiru baba inge baigwatirite biashara cha kwendia mira mugoka ndukene Andwea na biashara inge inyinge. Nkiripotera Weru TV kuma Malindi, kaunti ya Kilifi. Mbita Morgan Mwiti. Na nikumira unende tukudatukiwa na kanya kakunoka indi ugeta kuria nontu inchokerete na ndetu ingi.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Marieto jago mantile de mremio mira na mubiashara mira na ndi director kisa kwereto mira ito mira mwenge sako ndi member onyamita kambi yete yako era president Uhuru Kenyatta na wasiri yetu Peter Munyaigoya no ntobangwera baritere batira mira yetu egoruro Somalia era turete thina miaka ithatu itukumia wasiri munya ngwera artite ki ministry ya kilimo manto ya mira kututwira kwina sheria cia mira itukumia sheria ni rakilogerwe cia mira ituwitikania cio na itukwenderite ngwi kenda ntu wa mira ari mitombo tetho kahobra tethetie arimi bangi batute biashara baba thitha cia ngwe transport ngari cia tuwita lam turia every day ngiri 12 na mwaka iri karibu milioni 4 na kisheria iri watu iri akile sisi ngiri 20 mwaka so ito support bado sheria yake kiromba antu betu bari arimi wa mira to support thirikari ya Simio, to support Raila Amolo Odinga na Martha Karua no ntui nao batu antu ba mira twina wirigiro Asimia ke awashia kura wasiri munya atethro minister lakini Asimia ke akwa kura twina uhakika munyo teani ngoba ite kuthithia ka kendelea ngusha mira so inkori antu betu ba Meru ariwa mira ndi ba mira biashara ba mira Nteto watanira kaulemo usapota ilo Molo Ndinga. We. Inawezekana. Leo ni leo. Amiru mweni. Ni oni enu Dr. Joseph Kaberia Rimba. Noro kurombe tika senita tariki 9 mweri wa 8 mwaka juturi. The independent candidate Rwano rwakwa ni bati anjeda shiako ni transformative legislation, effective oversight and biased representation and equitable sharing of the national financial resources to the counties. The mwanasheria na kile miaka 10 ira nditetengo ikire mbunge to emiro ndi speaker menyete ara nyama ilumite nyungu kima watho ja devolution ikana tariki 9 mweri wa 8 mwaka juu kuringira Dr. Joseph Kaberia Rimba kura rwana rwakwa ni bati the independent candidate na kile ballot paper ndi number 1. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
noe ngavana uria ukurukite kigerio gwita na mbere gutungata Meru mukondo jwa iri. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atuliganete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia Tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, mulimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge Kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia ulwe founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirele ya mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda ndetu itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama chara Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote.
Nietwa Mbetawa Solomon Mureithi, ndi murimi majani kuma South Imenti na ini chairman wa Imenti Tea Factory. Ankuga iboga muno nge president wetu Uhuru Kenyatta na CS wetu Peter Munya ingugera atwiterete ya reforms twethire majani jana thina muno antu bana bari kubago tembo na ciakalewa na ibatinya mbeca ingi twita kirungi ciringi 5 thirikari ni enderere gututethia sana batwikira supplies batwa subsidy ya fertilizer 1 billion last year mwaka juju bomba korea arimi na shilingi 41.2 ya gwathaniwa na cia mweri ikeja shilingi 62.2 through the CS alomba president atwe subsidy ya fertilizer na thai fertilizer keja inami it is less than 4,000 inkoromba antu betu no ndiba kuona metho na adua mbeca bari jukia ntariki 5 every month ba kuona baraero bonus July mathu ya tombikana kairi tutege Peter Munya ari no ntu no etu 100% reforms cietu ikabua na mandu yetu yagethora murungu abangite kwou kira nkoromba na ndombe arimi na murimi wonde amenye mthuro tumite mandu jaje twaujete ni Peter Munya na Peter Munya aria akikishiritwe akaewa giti ni Azimio government tumare twinde tunigire Azimio Raila Amolo Odinga Martha Karua iboega sana. Inawezekana leo ni leo. na tuchokererwa rekiro na romwanyero mangabana bamyake 10 twitegera ngabana wa county ya Trans Nzoia governor Patrick Kayemba ithirite akithira wari ngabana mbere wa county ere Western na kiama kia Kenya kaitene kaurunguro ngotno ya code Kayemba kironero na gwithaitara kiombani bokia kiuga na ombani tekire ukiria rwangiro rimi wa mwana rwangi rogima po mwingi otamangabana bangire ndi Kayemba kinyawe aruga guchererwa kombecha kumakithirika nene nikigitaria kinene kire gukura kwa county Dennis Mugendi katumenyedie ontubo. Governor Patrick Kayemba wa county ya Trans Nzoia athurirwe mwanka jwa 2013 ni akari na ona kairi bamuthura mwanka jwa 2017 na thai etiti kwa retire nikyo tukwenda kumenya nimbio abangite uturone bwawe bwa gisiasa aria thirana retete ugaruruku bunene bwa kiwiti na mbere kaunti-ini iji ngerekano gutigira micita gitare na ingi ona kinyamatura na kuthongomia aria ekirite matawa ja gutigira kuri na ukaria bo kung'ana. We've made some strides. The first thing we did when we came in the office was that looking at our main commercial area, Kitale town, it used to close by 7. Because there were no street lights. People are being mugged. So we put a program in place where all the street lights in Kitale town were fixed, and we have high masts in some heavily populated area, and every market center, however small in this county, either has the big high mask or the small high mask. Kiri utongire bwawe Governor Kayemba liuga no kiriti uturukinya bwa antu babethi ona ekuru ngerekano kubambithire sako inyingi na mauntu jangi na nathithitie witina mbere butiumba ikwathirika bunthe ondiria kuwa kuri na gitumi gya kung'ana kia thirikari cia majimbo kugwatwa mbaru bwega kurio guciongera mbia cia kuthithia witina mbere. Corruption is a national problem. But some of the views out there is like governors invented corruption. Governors didn't invent corruption. Corruption is a scourge that is like smoke. Smoke, if you have smoke in this house, it will touch everybody. So put off the source of smoke and people breathe. So governors did not invent, and we are working with people who have been in the system. So as we fight corruption, it's not a county issue, it's a national issue. Ikomi ariuga na rikitie rugendo rwawe rwa kwithirwa ari ngavana miaka 10 na arira baria na bobona gatoka uteu buthithikite ni batonye gitine giki kuonekana kethirwo ibia mabaka aringa 10 years
I've made my contribution. Let's give way to the others to make. Because after all, those ones who are out, some of them want to come with the miracles. We are waiting to see the miracles. Maybe they will benefit the people. But once they hit the ground here, the reality will catch up with them. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshini Okitare, Kauntine ya Trans Nzoia. Ayo bonde nyuma ya kutungatira wandi ya Buthugũchi Central mbungene ya kaunti ya Meru kwa kaita kamyaka 14 na uetewe ate kwenda kibindi kibithatu gitini kiu bundi urane ndio ethirite akitonya siasene nyuma ya kumaruka kengo ya warimu mwarimu wa secondary na tumirite ate nyuma ya kidurano kia Moriwe na karura gitikia speaker wa mbunge ya kaunti Mwandigetonde tuntinyari okinywa na raneti na bundi urawethirite nende mutongeri wa barabaka mbungene yeyile na mutongeria Orapa ingindeni ya mbunge ya raumbere. Ni mutongeria wonanagia kujurwa ni nkero inyingi na MCA ura wenka akiumbite kugwata itibiri begitumi ndene mbunge ara miaka ya mbere 5 wathanine bwapitagatira umunya athurirwo gutwika mutongeri wa baraba ingi kana majority leader bungene county ya Meru na niwe mutongeri wa baraba kai mbungene kagita gaka wathanine bwa governor Kiraitu Murungi kana wenda minority leader. Itukarite nthi na Ayub Solomon Bundi MC wa Buthugũchi Central kumumenya na nkuruki kuthuja uriti ngugi bwayo bwa miaka 10 muthingatano ara nande atumirite ati swagite kinya kiri kuithurano ni bibi bi mwaka juju ta 2022. Ndaciarirwe ntura itwa Ruiga ndathomea Ruiga primary secondary ndathomea Buthugũchi boys ndauma ndathomera ngugi warimu Moi University Dekuma Moi University ndaita international itaga ndene 3 years ndachoka ndaja Buthugũchi boys ona ndathoma ndaitana 3 years no muonde tachogoria 1 year kuma unda yanda miaka 2 principal wa mbere wa thirikari wa Ithatu secondary school. Are gwakaria takienda Ayubu au mangugine ya warimu na gwitonyithia kiri siasa. Itwagirwo chore wandene muno na Mheshimiwa Githubi Manyara na family yawe ndakara ya party ya family yu na tukaranire gitara twakaranirie ndakare nkimuromba ira kura na ndona no ngomba kwaria nanto ibompe heshima na ndona ngwiri tera wananchi ngui ndongi muno ndona nyaoni ndenda gwitara wananchi betu ngugi no ntu twakare tugitho ofisini nene muno nawe utufisi tutatonya na ndona ukethwo muntu mwoga na we mwana siasa ombotethia ntu betu benu na imbitikinya mwanka ntu kwena ru intetheti antu babo Buthugũchi gatigati na Buthugũchi yonthe na Meru yonthe 2013 ndarombere kura na ndikuromba kura antu betu bampere kura na mbere ibwaga no ntu bampere kura ndi na accident nene muno ntomba gwita ndeta na wheelchair na kuma ndachoka 2017 ndaromba kura kaire antu betu babo Buthugũchi gatigati bampa kura triple ejiri na ndikuthurwa rejenda yanda minority leader gitikira nkaririte ntukwena arua kiuria kibiere nire nimbi mwa Buthugũchi wa gatigati akarikanira utongeria bwa Yubundi kire map ya Buthugũchi ute muntu ngigomba kurenta institution inene mukiria tekniko na Marian University no ntu byonthe iwondine mwire ya Buthugũchi gatigati irerungamirini ya Ayubu na bo mwisho unimpandithitie antu bakwa mibukando over 600,000 na imbandite mikanda mie mingi muno kou ngugira mbitirite antu mbijike boba gutura bwa bunthe bakona mukanda mia bakarikana Ayubu bona mubukando bakarikana Ayubu bona university bakarikana Ayubu bona technical bakona Ayubu including and antu bali ugenya nyombe muyi wakwa ndetwa Ayubu ndi Solomon. Kurukini tuendete kumenya umbani bwa Ayubu kirengugi yawe ja mutongero baba inge mbungene county ya Meru. Nyokaria na heshimiwa baraba ariyo igitariu ngwitikia ndethere wande na very good working relationship kuma kingavana na Ruteru rungi na assembly tuomba ku Milan na mbuge itwanenka yara heshimiwa award $1,25,000 na on above of 25 million ituomba ko ba matinka tukabature andoje itego tarwa ki 25 million tukathomithiana award ana baire ko to ya scholarship ana 90 they very sure that kithirikari ya twarinio
ndiandari majority leader ituomba kumbudget mbea cha mwananchi na mwananchi mbea chigakinyirika na umbani bwawe ari mutongere wa bara nini mbungene oyu uni mbithiritwe ndi musaini jwa mbere kumurika mirandi yonthe ira thirikari ikuthithia irete kwambata na sheria na nara tukuona mbeca mwananchi ikaurira koguo nkwenda kuga challenge nkuthiro ki the next leader minority rio keja a make sure atigete kumama gitandene kimwe na ngavana no ndira bakara gitandene kimwe na ngavana mwananchi no kethirwa atikuona gugira batiwitirwa ni twendete kumenya kethira kuregana na thirikari ya Kiraitu Murunga igutumite wadi yawe ya Bothuguti kaga gwitina mbere na Yubu agicokia ndo kwira ki town cia sentiment cionthe Katheri Kithongo Kithirune Mpuri Katembe Kariene Charia Mujwa town iu cionthe na Kaguma town ya ciekeri Kaburo itauni njiri na town iu iwondine kwa ile town ya Gatembe na town ya Kariene koguo no kwathikithana na ngavana nomba kwithia maendeleo ya maingi muno nikenda ntikamutindike na inya na kendeja gwakwa ona bwakuga mwaka jojo Ayubu na arigaririe baba ingia kugite gamba na gutumira gutigite agachwa kire ithurano be mwaka jojo 2022 gitumike ugambi bobo nikiriko uni tuyende support omunya muno na itwambirie safari ya guchwa gite kia ngavana 2022 na twerantu ngavana emunya Ayubu akethire deputy ngavana na mbete buge ria kwa remera gukinyanira munyethero ngavana indonere ikethirwa kiuniete tongi muno beta guchoka kuromba gite ki MCA na ki youth ndai na bondi utigira nderea bambira kuromba bambira mba support na ndabera nkapa support so ndauga nyagwa twika ndeje ngi gukorega gukinyanira then kothwa kwina mana kiuni ura ndere youth bara bangi nabo babenda kuromba ite ngatigana gitigu nikenda bomba kuromba kethwa nkibaingiria bu kwao ndi very sure 2027 nkethwa ndi siasene ende tegete ki MCA ende biu binge bireguru tutapambana na wale watakuwa hapo na tukienda kumenya ni mbio yongwa bangite kuthithia kiri miaka 5 ijite au maruka siasene mbere yawe guchokera mwakene jo 2027 katikati ga 2027 betete kwa murimi kunkethwa ngita na antu mantu akawa mbaitane mantu ya avocado mantu a makandamia mantu a pamba mantu a pyrethrum na mantu a kurithia ng'ombe kwou nkethirwa uni nkichangiaga positively ki maicha ya mwananchi nayo eje niyo ntumiri Ayubu agutigira akariba Bothuguti atongeria na Meru mbere yawe kunogoka kuma siasene kiri antu ba Bothuguti na bunge bara tukarite nabo na antu ba Meru County bara bakarabente ga TV ne Weru ntimana baba inge mono bambiri tukuona TV ne Weru bange bambira Ayubu Weru mbwiri bwega ndi very sure ntariki 10 nkethwa ndi na nafasi ingi ya miaka 5 ire ejite mbere mbeta kura cha 2027 kubwitira ngugi aswa mono ngugi urimi ntinyari kinywa Nteto cia Weru Chibitari ya mutuathini amwakirite machine ya kinanda ya ultrasound iregatethia ajine nde kubwithirwa ithimi kuruki thirikari ya kaunti watanite na thirikari nene ni ambiritie waki bwa kithima kiria katethia kuthiria thina rwendene ya Chibitari bakujira untumune ne minister ogima Mishek Mutuma bisa munene wa mount ya ogima Meru James Kirimi na mubunge moka moriba kathete ngwataniro ina kuwa boibo tungira nende bukwithira bukiagaira na kubatara deni ya kaunti. Nicholas Chabari na Nteto. Moroto kwa ndionga yatongeria baba batatu Chibitari ino ya mutuate barane minister wa ugima wa mwiri kaunti ya Meru twe Mishek Mutuma mwandiki munene kire ministry ino twe Dr. James Kirimi wa mwena mubumbe wa Gembe North twe Mauka Amaore ni kuraithiria mirandi Ithatu ira imenene ithiete na mbere Chibitari ino murandi wa mbere ule wa manto omegie x-ray iraba kuga itaronekana Chibitari ino kairira kinita yari hiri Chibitari ino kuruta ngugi angwenda kuwa Chibitari mutuate for the first time kumaria wa 1972 tukomba kwa twina x-ray machine na ito kubwithia tukuringa mbicha cia x-ray na ito nyo tukuringa mbicha cia ultrasound kwa wende tutumba otomanto beto baraba kwa baina bakienda kumbisa kibara mbicha cia injuries onto kunekanga
tumbo kwa tuma na the machine yetu ino ni modern, very costly machine. X-ray machine ya kisasa ira igomba kuringa mbisha cia kibara na mbisha cia thina ingi cionthe ira orotware kutwara ni daktari oromerite cibitari Dr. Mutura na machine ira ikemba kwithwa tumika ndene ya X-ray room na kinya kombo tumika ki part ingi cia cibitari wara patient yari muntu ni mobile na cibitari ye ina machine ithatu ira digital twarikia kuona ordinary X-ray machine na kwene ultrasound machine ira cirinde ene cibitari ye mantu atondekana ringi in the history of this place. Murandi uragonge ura monene bakuyita kuraithiria ni wenji ibwa kithima akiaroje kienini ya cibitari ino na royo ruketha ru iriaje ruketha ruingi muno okulukira ngwataniro kinya member betu ba public kinya baekirwa katapa aranjirene nikenda kinya bo bakambenefiti okulukira ngwataniro ya tongeria betu kio ni maendeleo ya maingi muno ya kwariria ko boketha kuri muntu ubwira utimbe cha ikinya ntura cienu cia county na ngake yo kuri tikijambo bukwene yawe ni governor ushirikiana na partners baba ingi na kuatana na national government hivyo mtoto ya narua na twina mheshimiwa Moka More nikenda kinya tona itankirure kwenda wokirwara nje rurwara itankirine sana rikadhari na zaidi ya 220,000 liter cia rui nikenda ciumba kwithwa ciukiria services cia cibitari ndene ya cibitari ije tuketha twina rui cibitari ije ruru mpaka twathina muno tutumaira more than 400,000 every year kura rui cibitari ije na ngwetikia after this project tomba kwinjirwa mboa wije na twakore tankiri the partnership ya county government and the national government through mheshimiwa Maore na ngavana Kiraitu tukomba kwitha tukithire thina rui mutuma wamwe na Maore ibaugite kwithirwo kwina ngwataniro gatigati ikamubunge ojo wamwe na ngavana county ya Meru ikugutuma kwithirwo kwina mirandi ino na munonkoro kiba kiuga utire gongi omba gutetheria Ameru kuona maendeleo tatika Kiraitu murungi na tukigwatanira na ngavana Kiraitu rui rura tukwenda kugira kuma Mount Kenya itangira mbere turike marire ira yerikithe ture atha tutiri njara ira ciumbori gwatira na njara cia Kiraitu murungi no ture rwa yaro athiria gwakwa rukanengerwa county noe wanture yo kwangani mwanetu itumuiche twingwa itumuiche ria ari mujumbe area egembe utibia areta kwembe kinyambi utikintu kimwe tumba kwa associate kekea aretete nakio na ringi tukuminya kinya atembwite kwa na mburi antu betu itu bokia kuona muntu akaiya nyamwe kurokere akanenkrwa mero yondere na atomba kwethia antu betu kuma cibitari mutuate Kebe North Betan Class Chabari kaunti ya Thaa Nithi na kunende MCA omuthambenyaga mu Israeli ora niwe munini wa ngavana njoki ekire gucho gitekyo ngavana kaunti ya Thaa Nithi na meneretie arweri baraba kwendete kaunti no natigitia Jubilee na kuria ringe kura bateka bayakanya kautongeria kiaria entere cha chogoria na araba kuthiatene na minister wa kaunti uremi mu Israeli arioganende anto babarekire azimio na nibabatere kwithira ninde bagiteka nibabatere kwithira bagithikaira kari bantere ubaile ba kinyane bedirite bakida kana nibakathete njoke nionto bakuyukia mu maronge nyuma ya njero kaidongo kwithira ninde akiria wani watho Martin Mugambi katwende toi nyaga mu Israeli na minister wore mindeni ya kaunti ya Thaa Nithi Njoe Kaithungu barugamite bantu angavana muthomi Njoki muthenya we munthi barariungira karibambaricia gantara kekiri wandia chogoria bakirombaga kura no makakuringe solo kuri antonye nembe bani unde akuringa solo be antonye nembe ne ambe tawenga bananjo baire baba mona kwirombera kura bararombera ndagitari William Ruto ora nwe mutongorwa rwangi rwa Kenya Kwanza na kuria karibatikaye kungania mona gutwika barirwa batikathure chuti mutongorwa wetu wa kema yetu patirida wetu agweto Samurai William Ruto wetu yetana twale waziri nao na twale na babo twale boraka nebo nya chuka barabara ya kuma kianjage ino yonde dio kitabu dikajulori na itena atiyewe na watu masunjo kila hiyo wesi gebro kila tu nenda kuga huu tumulike viongozi na matendo yao tumulike viongozi na matendo yao
Kaithungu na Muisiraeli barakathanga na Muthomi Njuki bakiugaga mona gutuika Kaithungu na aregirwe Njuki arathukia Muisiraeli bubu bukionanagia nendete antu ba muthambi. Mbere ya ugetie waziri wetu wega nduwekarire acoke ukia Muisiraeli. Riu niwe ande onde ndego ate mucie ne mundu uneja kuma nturengi lakini nali ngaina turingire kiama watu kwa tukanjo watu akure mwana ukinya Muisiraeli akuonekana agatuki bakirombagira ngavana Muthomi Njuki kura bairi baba bariuga wira ya Njuki ni kuonekana na kindu kira tucwanga giatongoria kitugomamia nde hata Muisiraeli tula nyama ni maendeleo nayo natumire ngavana Njuki aumirira na musemo wakuga riu ni mero nikuona gitara burona nabi nikuona toyo ya kari burona nake kapura na ugetio kanida ndikweto baba kalani situnaiyeno huko muthia Muisiraeli arauga muntu wonthe urugamite na kiama kia Jubilee ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi atithurwa nuntu kiama giki kiringithanagua na kwithirwa kiri murengoni uria urugamiritwe Raila Amolo Odinga. Kwendia ila huko Tharaka Nithi nenda ukamata nyama cia ngurwe na kuya kandagira Holy Spirit. Kwa mama wewe kiwa awe na Raila nenda kwa nyama cia ngurwe ukila ya ala kandagira Holy Spirit. Ndo ataka kuona mwene ukamenya hila mpinja ubasau. Kiripotera Weru TV kuma Kantaraki kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Mutongerio wa Nthigururu Kenyatta nethirite ni ndia kiariria mantu yegwitia kwa magori ya mutu na siasa chakithirano ontoborethirite akiringanitha kibili bia kiaria nyomba Nteto irua ri muthanya kumagaruni ya rais muchina meri ya Nairobi nyuma ya gikaro nene thibia mutu Uhuru augite ati ni untu bakumakania kona akagita konde kakithirano kinene kikinyanende magori ya mutu ni kethera kita kia rais akiari na mineti ya siasa barakwitha kiuga ni bagutumira gwitia kwa mutu kwiringira ndebe kiuga ni umona kutekela Kenya baranende bakwitha bakulukaira dine kaiteneka na rankuru kethirite tumaira kia mitaratara mwanya ya kuthiria dine na kuga ati mutu yonkima kilo yelene ndio kethira ukenda kwa chiringi yana rimwe ndukene kwambirie ruari. The mantra of my administration is that in the fog of a crisis, it is always our view to view the crisis not just as a danger, but to look for the opportunity that exists within that crisis. Kumania na ngarama ya uturo iraithirite nindi kioneka kongeleka urantuko ikwithira igwita mutongeri wa mugongo Uhuru Muigai Kenyatta nethirite akirita rwaria rokintu kwe rwari kendo tira nindi mathina ya kwithira yakinia na mukenya na kuniyirwa ingarame. Stimulus package lowered various tax regimes, lowered the central bank rate CBR to 7.25 from 8.25 so as to prompt commercial banks to lower interest rates applicable to their borrowers and thereby availing the much needed affordable credit to micro, small and medium-sized enterprises across our country. Kiaria regaro ne rais arochemanitie na biachara nivi vya mitu nethirite nende tumira kikinyamagori ya mutu kwethira kena makuma nkurukia chiringi mana ile ara kilo ile cha mutu nende kethira ikiura wa na chiringi ana rimwe. The price of unga has, as per previous, shot up again. It has moved from a price of about 100 Kenya shillings to 205 Kenya shillings currently. Manto yege witia kwa mauta ni onto bonge thirite akiweta urapo kwitha kinyabu kiringanitha kwa na thine. Because a responsible government cannot legislate a culture of corporate responsibility
And neither can we police the social ethics of corporate citizens. I do request all of them to see their role as a partnership. Uhuru na yukiti kanyaka kinya kwariria manto yegie siasa kukumira kire manto ya ngarama yoturo arawete ngarama ithera nindi kioneka witia kaingi ratwika itene ka siasa ontobra kwa kinya siasa ibatumaira kanyaka ukwiringira ndebe. Indeed, every election in our country has attracted an unga crisis. And in fact, at times it seems to be engineered, a connection between unga and its high price and elections. There is an obvious trend between the manner the price of unga goes up and the tempo taken up during elections. Ndote ateka mutungeri wa nditango chimwingine Odin Haji na mwerekeri wa rwangiro borithi bandikiri George kinotini koneka kwarama ora ku kiakire karunande kibandeto irware mudanyo muchini wa Nairobi. Haji nedriti ninde gichuka iria biuri gururi ya ngwataniro yawe na kinotina kuga ni muntu omunini muno na atiomba kumwariria. Haji nkuru kinogete ati obichiakie ne timbecha na nekyo kinyangoge inyinge obichini koneka kurema akiwa atini badirite bakidura irotubecha tunini muno ajikaitene kona tumriti atiri tore munini wa Rais William Ruto rite kiri bare bakuringanidwa na wamba bombecha chadami ya ror na kimore Bonfils Mongera na Nteto. Mwerekithirio nditangosha mwingi ajande gurune Kenya nondina Haji na ndentukona ramikirito biso kwethirekyo na kigina gitare ontubura kugutuma magamba jama ingi kethura jagitata Ntae akeriria ndikiba Nteto na gwite ndo bisi ODPP thire kionekana no mwanka ithire kiongero mbesha. It has not been a very good year in terms of the budget allocated to ODPP, and we would want to urge that they consider and ensure that the criminal justice system, not only ODPP but even the National Police Service, is well funded to be able to discharge its mandate. I think if anybody wants to come, let them look at how they can fund us. Instead of talking about independence, we are very independent. Hoku Haji na shokete tetera bonene mono obisi kumane rotero Kenya kwanza ruidhirito rukiuga nidhirito itumirwa kurondwa shagi siasa. Ukiangalia kila mrengo imepata fursa ya kutulaumu. Mirengo yote miwili inategemea ni nani unampeleka kotini, na kila ukimpeleka kotini watasema mara sisi tuko mrengo huu ama mrengo mwingine. Ukiangalia hata magavana na wanasiasa tumewapeleka wametoka mirengo yote miwili. Kainge akambithane bakoti mwanya janthe gurone ibethirito bakiorotera obisi ODPP na DCI nontubuke magamba jatisho nkoni bobwega ninjangi jatino kujubwa kungana ontubura buga kisingi shidro shikarukira barabarene nontubonto bobo kaumona nchomoro na kukurikana none ne babisi cho ijire patithiro bagwatanirite ntuko enarwa ande kibantito bakuli haje dhira bagwatanira kinoti Haji na shokeriojo. I think my relationship should be gauged with the IG, and if there's an issue with the DCI, then the IG will deal with it, and you can ask him that question. I think in the pecking order, I deal with the IG and I direct the IG, and that is in the Constitution very clearly. But in terms of inter-agency relations? Well, I think you can ask my deputy directors. Those are the levels that he will be dealing with as DCI. And I have quite a number of deputy directors who are at the same level with him. Ujareo jangi jakole mantuji dhurano obisi ODPP Kenya National Commission of Human Rights NCIC na ikundi kia ABC ibagwatanirite gutigira maiti yake thora kiumira kagitaka ithurano yakethura je thungunwa na gushirwa kisheria. And I'm here to represent her. Obisi ishambirite kuritana mabitha bobonthe bari amwe kurita ngugi kiri kigomano kiria igwithikira Kenya School of Government. We entered into a memorandum of understanding with IBC to streamline the areas of cooperation, including for expeditious prosecution
of elections and related offences, sharing of information and data. As for us, our emphasis is monitoring of the police conduct during the election and, of course, thereafter. And ours is to assure the National Police Service that we will be impartial. We have over 150 monitors, and we undertake to share the information that we gather from our monitors with all other partners so that electoral justice is achieved. Nke report na Ntoshero TV kumaja kiengine kutoka Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mutongiri wa kiama kia Kenya na uraniwe munini wa Raila Odinga kile kuruira giti kio rais na ngotano ya kiama kia Azimio Martha Karua muthanyo ya ruarine ndine thirite aichokera rutererwa kire mara kire ndionga ikintere chekire nyaga iranio county ira umete Karua aruri Kenya kuba akura nionto baombani bomwe kurugo kire matura kaitene ukauna mutongiri wa Kenya kwanza William Ruto na wenethirite nende akilunga county ya Makueni Taita Taveta na Kinyakwale kwiringira ndebe kirindio ngeruto nethirite akira kia kariba county kumwakanya gakuania kana kuania Raila Odinga ya muthia kenda nende bethira bakura kiuchumi Maureen Kinya katho echo Munini wa Raila Odinga rwironerwa giti kia urais Martha Karua na yariungite kaunti ya Kirinyaga kugeria kuthurania kura cha giti giki haria nkuruki aromberete kura bara bonde bagotwa ite mwanya na mwabure jwa Azimio. Na niko hapa pia Kirinyaga kusunguka kuomba kura ya urais na kwa viti vingine vyote. Na nimewashauri kuchagua wale wameonyesha ni viongozi na wanaweza endeleza kazi kulingana na sheria zetu. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima. Na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Nongerete Kenya irinjare ne injega cha mwekuru. Wamama wanaelewa kugawa sana. Hata chakula ikiwa kidogo na mgeni haukutarajia apitie, hiyo chakula itagawa na hakuna mtu atapata yake. Kwa hivyo mambo ya usawa iko karibu nasi. Mambo ya matibabu iko karibu nasi. Mama ndiye chief nurse kwake nyumbani. Mambo ya haki ya kila mtu iko ndani yetu. Mama ndiyo anaamua vita ya mtoto mdogo, mtoto mkubwa. Kukiwa na vita kwa nyumba, mama ndiyo anarudisha watu kila Kagitene okauno e munini wa Rais William Ruto na ikete kampeni chiawe kaunti ya Makueni na kuriunga Makindu na Kibwezi aria arerete goro ya uturo. Ndio tunasema kama Kenya kwanza, kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima. Lazima tumsaidie mkulima. Ile mbolea saa hizi mnanunua shilingi 7,000, tumesema tunapunguza mpaka shilingi 2,500. Na mbegu tuwapatie ili kila mkulima azalishe chakula ya kutosha. Ndio mkulima aweke pesa kwa mfuko na tuzalishie chakula ya kutosha, kila Mkenya aweze kulisha familia yake, ndio tuweze kuondoa matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kibwezi, mnanielewa? Ruto nkuruki na atonyithete siasa cha Azimio ona kwariria kuga Kalonzo Musyoka kairetwe ni Raila Odinga. Kalonzo ameteseka, hajateseka? Si alimwambia ati amuunge mkono, baada ya miaka 5 ataunga yeye mkono? Si Kalonzo ameunga yeye mara ya kwanza, ameunga yeye mara ya pili, mpaka mara ya 3 Kalonzo akasema hata mimi nitaonekana mjinga sana nikiunga huyu mtu tena. Lakini sijui alimfanya nini Kalonzo tena. Sijui huyu mtu yuko na kamote, sijui yako na nini. Sijui kama tunaelewana. Nikasikia tena Kalonzo amerudi kwenda kufanya nini? Kusupport huyo mtu. Sasa nilikuwa nafikiri watapanga vile walikuwa wanapanga. Lakini hata wakati Kalonzo alikubali, akamwambia hapana, uweze kuwa running mate mpaka ufanye interview. Si alifanyisha Kalonzo interview? Imagine, mtu amekusupport mara 2, unakuja unamuweka kwa interview.
Mwekaunti Thaa Nithi kira kiuchieta jeshi la baba na mama igithumiretie gutira kwa gikaro kiao na Raila Odinga kira kirari kubuthika oro amemba banende bakia ODM mwana boi bakuromba Raila Odinga kubangania kuliunga kaunti ni Thaa Nithi bakiuga ati baraba ingine kaunti batonyete kire Azimio. Jeshi la baba na mama. Azimio inawezekana. Kiumia giki kionthe kwigitwe kuri na uthuraniri bwa mucemanio gati ka mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Amolo Odinga na ikundi giki kirai kwibita jeshi la baba na mama. Mucemanio urari uruthirwe ndeni ya University ya Chuka. Nogu akiama baba bariga ndiunga enoni tiwite nuntu bomantu marabatirari na gumbani bwako marigeria bakiura ya Raila abangani ntugo yengeya ndiunga eno kenda bakaria mantu megie urugamiri na ukaria bakura cha Azimio ndeni ya kaunti no. Ni tontu tuguteria mucemanio na wewe ngwa kumea tuguteria mucemanio na antu ba Thaa Nithi kaunti na jeshi la baba na mama ni baramweterete ni tugwiciria agaceria kanya kiumia iki tuthiete one ntugwira kaomba utirimana gikundi iki kia jeshi la baba na mama ni gikundi kigwatanite kionde kina antu ba Tharaka Chuka na Mala na tugwatanirite agenda yetu ile ya mbele ni gucereria baba Honorable Raila Amolo Odinga kula na kujiekaria no ntone twije kwira kwina ogwati bwinga muno kagita ga siasa Nteto ni agwikaria kula na gutala kula. Kiri rugendo ruru rurabaruthite kuma Ntere cia Ndagani Chuka mwanka chogoria ndeni ya gichigo bunge kia Mara bariuga ibairutaniritie uchoira Raila kura nkrukia ngiri 70 ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi. Tuko Mala tuko na 4,800 members. Nao watu 4,800 tumewambia mtu alete kula 5 minimum 5 vote which translates to 26,000 in Mala na Chuka neto targeted the same amount na Tharaka neto targeted the same nekenda tulenda kula gigitangazwa kula jia raisi wetu wa 5 Raila Amolo Odinga ikerwa ile kula emwe 70,000 na plus hiyo ndio target yetu ambayo tumeweka. Nkruki bariuga bari na mubango wa ukaria kura inu itikaje kuijwa buraba kuga Raila atoraga kuijwa kura ndeni ya kaunti no. Ni machiamani yake maria na bena list ogetuo ne twigete njeshi irato ila ikamenyerera kula jia baba na mama ituoni bakero bale omwendani na bale bakero balenja nekenda tujiekaria gote muntu kenyenya mwanka tuone kula jae igotalwa na jiatangazwa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na kumira kindetu ya Samuel Gaishima neto kutatungekera katanta kindetu chietu nkadho na nchuneno mtubo kuidira watanirete na oni kana na batu mwankiro tuadira nende tuikinya ngarigana nende tuitumba kuidira kitira tutina kalono ontuneirando na buno wirane na bwabo kamali karagamwe karageta wa Caroline Makena kakana kanini kedira nende kaetuma werure kero keterure na kero mabira kakaura kembere kiaririo bichiebe kenda bemba kwithira bakirwa ana keta boya na kuka utinyi thongo bio ochwa ne thongo bitango ende kai kinyarure kona madhabura yetire kachoka kakamatete irio bieri kaura ne ataura bina tukwenda byo kurwa au ambikirwe ibinyi ko inyawe girariko bitende kabiria muno bikatheruka na mpontu bitiomi binyi kidere ibaruere irio bichieru achamania nwe wa moria na wambira Maureen kome no kare mona to madiri oroberu ena ni geto PHINEAS IMAANA tukeda tukiona na aru kinde tuchioru de mamurungo embere kidere no tukovoya